ole ngai thatu te chibai le vek ule voin hi April ni somni panga kumsan hi somni panga zirtop ni ania tontuma hian USA kang mai rap thak tak thlengmek chungchang hi report then khat kan tar lang le donanga tin chu ba kha chanchin dang te pok kan tar lang tel don bok ani ole kan share thawangin video masala ma pok kan soitowa US New Jersey ram kang chuan mun sang sang a boina hatlen na sa a tondin huna hian ram acres singkha sang thuma zau chu akang to ani he ram kang hianin kong sang sangin boina thlena kang mei baka hian mei khu le mei vap te po atam pha hle maya he hianin ram kan na baka abul vela cheng tam tak te chu ati buai hle ani he kang mei rap thlak tak hianin mei khu asiam na sa a kang mei siam na changa lavak lo New Year khopuya chuan mei khu atam hle maya mei khu atam hle maya khopui chunglam chu mei khu chuan a bo hi ani ber mai space atang point he mei khu hi atam view aniang a mu thei ani hetianga mei khu atam tak ema wang hian New Year khopuya chuan air quality alert an di chuak hiala soitakan khan he kang mei rap thlak tak in siam na huna changa mel somruk lega hla a New Year khopui hi awma chawangin mei khu hian New Year khopui hi ati boi pha ani New York State Department of Environmental Conservation chuan Air Quality Health Advisory chu mun sang sang entirnat New York, Rockland, Bronx, Queens, Richmond, Suffolk, Kings, Nassau le Westchester te alert ati chuak hial ani Air Quality Index in antalan danin pon lambo ruak hi ama ain alet zain ambol hlo zok to thu antarlanga ewang hian mi puite po kong sang sangin ma ni inveng turin an sil hial ani risialna khoi poi thei thil ani wangin mi thiam te chuan mi puite chu pon lama activity sang sang nei lo turin thu chuan siam hial ani boruak chia hi aturu ema wangin risialna pan lama phei chuanin ngong ane na sa theidona abik takin thok lama har satna nei antirnan asthma le heart disease ne yang te tan alom don hlea chuwangin film khorangai te hin anin cha ani nilai ni kha New York State Department of Environmental Conservation chuan tol chung mi te chu ponlama chuk lo turin an ri sian la din mun a khoi poi lo nan atam theyang ber in lama hun mang turin an cha a chan chu he me khu hian khu ani lo pon mit le nar baka soklam thleng puin a khoi poi thei wangin in lama hun mang tam turin an cha ani USA Today in a report dan chuan Jones Road area kang mai chuak hi April somni pani jinglam khan a chuaka New Jersey lama ve thung he kang mai rap thak takhian ram acre singkha sangthum zan hi somnga akang to a ama ero chu vanei thak takin April somni pathum lama ero he kang mai chuak za somnga chu an thel mi thei to ani kang thel du te hian thei tok chuin nan thoka lotlin na po an chang meka elai khum chunga hian ruwa sur te ani ngot lo chuan kang mai hi thel zel turin ma an la chho mek ani video masalma po khan kantar lang to a New Jersey a cheng mitam tak te chu he kang mai rap thak tak awang hian an chen na mun te chu san tura ti hania mi sanga lai chuan an chen na mun he kang mai rap thak tak awang hian an chu sana ni masila van nei thak takin an huwa ero an chen na intrawa kir le turin thu chuan siam le ani he kang mai rap thak tak phena hian tunge in nam hnoi ni tang le New Jersey ya tuna kang mai rap thak tak thlengmek chungchang a hian roll thar kum som pakwa upa chu man ani thu official te chuan han tar lang kum som pakwa upa roll thar arson chu New Jersey ya kang mai rap thak tak ram acre sing khat sang thum chuanga zau kang mek chungchang a hian man ani thu an tar langa he pa hi amhing chu Joseph Kling ania arson ha cheng ni hin thunei tu te lam chu an investigation an kalpui fe nuwa he kang mei rap thak tak hi a chuana chan nia an hria tak chu he roll thar hian bonfire ram hnoya ati nuwa
akal sandona mumal takin a thel mit lova he hianin ram kang siam ta ti chu New Jersey Forest Fire Service te chuan an puanga tin Ocean County Prosecutor Office the State Department of Environmental Protection te pon he thu tho hi an puang ve le ani rol thar kum som pakua upa tling hian ram hnoya chuan mei chemin thel mit lovin akal san ta ka wangin he tiang hian kang mei rap thlak tak hi chhuap pha ta ani apoi khop maya he tiang thil rap thlak tak hi mi pakhat phim khurlo wangin mitam takin an tor pha ta ania ni dang zela khoi hmuna po mitin mai hian kan phim khuranga izia he hian ati chiang view ome he rol thar po hian athil ti suala wang hian jail alut ngei do ni in antarlanga a phim khurlo wangin he tiang hian van doina rap thlak tak a thlen pha ta ani he tianga asun tu velfai taka kalsan lo wang hian kumsom ni chunga New Jersey ramkang toa ramkang rap thlak ber chu a thlen pha ta ni tin la torite Governor Charles Lamek tu chuan a soi ani ole kha kha tundin huna New Jersey ya ramkang mek chungchang le ram tikang tu niya rin hlel an man chu anita a tuna hian ramkang po hi thelmi ani chho meka ama ero chu soita kang khan he mei khu hian buina tam tak mun sang sang a thlen thung ani ti kha an hriat a tha ome mani deulo khan Pope Francis chuan khovel hi alo chu santa a tuna ero ama buina turin Vatican lam chu anim bo sai meka thei top chuin tuna hian Pope Francis buina tur hian ma an la meka security po anin thuam cha hle ni hin alang Pope Francis hi St. Peter's Square a vui ani dona helai hmuna hian thlona pakhat ma thlon phaldon lova inchu baka drone ani emo thil thlok chi reng reng engma thlon phaldon lova chuti rualin fighter jet ero achul thuta man thei turin entik lai point anin peisa reng don thung ani tin hei baka hian sniper unit chu inchung lama mun emo zata duty tir ani don boka achan chu Pope Francis buina hian mi thanhem tak an kal khom dona an himna chu an ngai poimo wang ania Pope Francis buina hian mi chan lang le mi poimo tak tak te po an tel don ani France 24 in ataran danin Italy le Vatican te hian tuna hian security lampanga in room man na thatak an nei mek ti asoya engkim chu thataka akal vek theina turin room man na felfai tak an siam niin atarlang ani ole khati zong kha tun tum video wa thil theng sang sang kan tarlan thei chu ani e